Charó dói ann a Gàidhlig sin a bhí fiad, bein creidh a bheann, ach bha. Gáil sí Rudyard Kipling, Captains Courageous in an Irish McClure in an Balla, New York. Mar ré articalan anna 8 4 agus 8 4 sé seo scéalhach man gan thuras bailach is dé ga a bhí ar a havealag le scúnar iascaich ar na benkicin móra far tawa van éisc. Rudyard Kipling a scéalhachcan man bhud ar costa New England. Lorach na scéalhachcan sin as lia isteach do luchd-leughaidh Captains Courageous. Hanán ar na scéalhachcan danhuiris a bhean na luchd-leughaidh chur cheistin ag an am, ach ar a còcaire. Sé duine dubh a bhean sa còcaire, agus bha Gaelic aice. Charó dói ann a Gàidhlig sin a bhí fiad, ach bha agus han scéalhach atáiseach anna Ceap Breatainn. Anna cuag malagawaach anna Ceap Breatainn ha Seòras Maxwell down. Seo fer a bheal an scéalhach seo atáiseach. Chaidh Seòras Maxwell art a lorach na bhealach ág ar dochichin cia Halifax, le ferro Henley a siúdig. Bha na dhialach agus bhas dien bheach go réislich cuach díalseach dubha a bhean. Thug ó Henley a rás a Ceap Breataine agus thóca leis héine, thócaga an an canon, culture agus tradition in na Gaelic, agus bheith spéis mhór aice sa Bhrósnaich. Mar a bheith a chaidh bheach Iain agus Seòras Maxwell. Bheith Iain agus Seòras Animal in a Marble Mountain, fer a ród a furach mar héine tar an Gaelic. Nuair a bheith tág chaidh go mór, agus seo fer a chaidh na scéalhachcan ara Harris ar slí Kipling. Cheall Iain agus Seòras a Gloucester, Massachusetts, go na benkicin móra. Bé maricha a bhean an Iain agus bha Seòras na còcaire. An còcaire an an Captains Courageous, le Kipling. Has a gínse man còcaire gan déananig duine mór dubh a tuaimhis dó Ceap Breatainn agus go raibh Gaelic aice. Bha scéalhach a còcaire dubha ag go raibh Gaelic a dá trogulheacin an leabhar leis mar a Bhrosnaich scéalhachcan thurais is Iain hain, scríodh Kipling. Bhrosnaich a mì-chreidsinn ans na luchd-leughaidh. Scríbhead go Irish McClures a bhí a geireann ma bhí a contact duine dubh ag go raibh Gaelic. Dhearbh cúntas persanta in duine ma thuras, a chaidh a scríodh go nochdadh Irish McClure, scéalhach Kipling. Scríbhe nach é raibh eabhas a bhéin aice ar còcaire dubh ar scúnar ag go raibh Gaelic, ach gan buringa a scríodh agus go raibh óran aice a scríomh an còcaire seo. Nach scéalhachcan ma George Maxwell ag go raibh Gaelic an an articalan ar féad na mór hir, na measg in New York Times agus an Boston Globe. Shiel Iain is Seòras a Marble Mountain, hiúnichead in an Ellen Chamaran agus goparichead sa chuarí mar a goparich an áchar. Get a Gàidhlig na háraine reinat a gáil ar hall riúne, han dílabach go bew an Coileat Vic, Marble Mountain. Ha a bhú fer a róad a cheamach, háast nan seasamh, ha na hánaman achcha an sa leabhar cúntais, agus ha dainnichin an alma, a gabhabh nan cainachan ar na slí na cháisichead. Ma churas tú ceisteara sa Bhrósnaich gan dú, chonaichí tú go bua, rí aha na George Maxwell. Had na smóa na caractar an an novel han scéalhach ach go fíor. Agus haidh a críochnathaigh a seo an a cuag malagawaach, fer a bheal Seòras ág a measg nan cuachcan sin ar a hiúlachaigh. Is dách go feisce ráthir, fer an de háisich an scéalhach seo.